Hamren Ward number 1 के parlo APHLC Hamren Habe Rongkimi VLC pen pini rong arat aphan kove aklim keron ajay me ki paman Inut Hamren arong supialong arniwang auto chowek chodabang pho Vidya Ingti Finance Secretary APHLC Town Area Committee penajo methang jungjung akhi che padamsi kove aklim na pen rong arat aphan keron padapa Kove aklim keron along aluhi sar puaman pen APHLC Hamren Town Area Committee amai phu cleaning som rong hang chetong du Jaime kalong sai la pen khei kereng nang ju aphan kachesong ardi kipiduna son thotsi sai katiki pen khidat kachepang chwa kenang sot alam theta meya long chathan ko Pinilada ke donang ko kalam the bangke Hamren Habe Rongkimi dak ni palia rong sikapuris tadak VLC ki seng tang lo asila so VLC an so se kapang tang thuye phan la warnong one area kapang tang thuye phan alang li ladak bidaing ti Hamren Town Committee along Financial Secretary alang li 2021 aning kan pen APHLC party phan ke claim kachi paduk khru parlang hai lasi pinile thot setame alang li ladak APHLC kaching honara phan ladak VLC ke claim along ladak warnong wana area laso VLC ladak Hamren Habe Rongkimi laso area phan jasemet la non ke wangi town committee election pen chenglok MLA election la pen up to MEC election an ladak ong dung avut pen kape hai ponja phan pen ladak ke BJP to mache the wang une det nei pu pen alang likama tha pen pinila kovia rongkeron adon tin ladak pen ladak ke haya khana ta chuer lo pen daga PS ke hai ta haidet arong karbi ta haidet la pen Hamren Habe ta haidet la polling session hini along ta haidet aposi alang li la so ningkarong pen ke haya khana ta chulin elo la pen aku pinile thota kovia rong e don pen rong kep keron bangke alang li ron det lo so joini pen si pini nile tom phan Hamren Town na hin pen ba constituency spokesman besang ho ke hai ta do alang li tom pen chetong si pinile somme ing samjin pen pachun pon long lo la bangke nili jahak BJP le dor tum nang pu tu chowek choda bang phu long nang tum ane om chodun long jima mate ane om nang pangreng thak jima pula poson nili phan nang pu do BJP meeting do damlo polon te budbar bo yalong meeting le do ba am selam le meeting le do puseta hala so long nili phan nang sorsa site la tum meeting masi piju thak the la BJP leader dolo dak amen pu pon pe lo bidasing ingti pu bang phu tu chowek chot abang phu long le koson sin nang tum chwa khadun dor lo lapin koson sin nang litum phan ani om nang kerap thek bo pula son kaning je do la so ning che khang unde la so sentiment pen si ni phan la an ahok lo ni utu barak do la utu barak chowek chot pen tangka chopang room pen si keron ji bukan ni ru ni prang banata jakong kave horang ave pen joine sinon asap so der chat puseta pinial ni bang keron pon eklo